nguko rero uko amakuru ameze ku rugamba birimo kumvikana ko abacancuro bamaze kuba bamanika amaboko. M23 ikomeje kugenda yibikaho intsinzi. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda bumva ko ibice bitandukanye byakomeje kugenda bifatwa na M23, bikaba birimo kumvikana ko ku rugamba uko amakuru ameze intare za Sarambwira mu by'ukuri zimaze kuba zakibikaho intsinzi. Ndakubwira ngo abacancuro bamaze kuba bamanika amaboko, kuko nuza kureba M23 ikomeje kugenda irashisha drone n'imiriro gusa iri kuvugira mu bice bitandukanye. Ndakubwira ko muri Nzibira hari kumvikana urusaku rw'amasasu, nkuko bikomeje kugenda byumvikana ko abarwanyi b'abarundi bamaze kuba batera amatako mu bice bya Nzibira. Kugeza kuri aka kanya nkuko bitakomeje kugenda bivugwa, M23 ikaba imaze kugera ku minara ya Warikare, ikaba imaze kuba yafungura. Biri kumvikana ko M23 imaze kuba yabona itumanaho nyuma y'uko mu by'ukuri hari amaze kuba kumvikana ko amasaha make ashize byumvikanye ko abarwanyi b'abacancuro bamaze kuba bafunga iminara ndetse kandi bagafunga n'itumanaho ry'ikirere cya Uvira. Ariko kugeza kuri aka kanya bimaze kuba byakumvikana ko M23 imaze kuba yafungura itumanaho mu minara ya Warikare. Kugeza kuri aka kanya rero mu by'ukuri Bwana Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba yamaze kugera mu bice bya Nzibira. Mu by'ukuri akaba yamaze kuba yahageza abasirikare b'abarundi, bakaba baje kuba batanga umusade ku barwanyi ba leta ya Kinshasa. Ndakubwira ko urugamba rwongeye kuba rwasubira ibutubi nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko mu by'ukuri ikibazo gisigaye n'abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda bumvikana mu bice bitandukanye. Ndakubwira ngo muri kiku abarwanyi b'abarundi bakaba bamaze kuba bahagera. Ariko kugeza kuri aka kanya urabona ko urugamba ruri kugenda rucururuka, ariko ukabona ko abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda bashaka kongera kurema intambara, bitewe n'uko nyine bakomeje kugenda batanga umusada w'ingabo z'u Burundi. Kugeza kuri aka kanya mu bice bya Warikare hakomeje kugenda humvikana ko hakiri drone z'abarundi zikomeje kugenda azirekura misasu. Bikaba biri kuvuga ko mu by'ukuri aya masasu akomeje kugenda arekurwa n'abarwanyi b'abarundi, mu by'ukuri bikirimo guteza ikibazo gikomeye cyane. Ndakubwira ko mu bice bya Nzibira bikomeje kugenda byumvikana ko abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda bahageza ibisasu ndetse kandi bakageza na drone zabo z'intambara. Kugeza kuri aka kanya nkuko bikomeje kugenda byumvikana, abarwanyi ba M23 bakaba bari kugaragaza ko ikibazo gisigaye ari mu bice bya Kiku ndetse na Nzibira. Biri kumvikana ko abarwanyi b'abarundi ariho bari gukomeza kugenda mu by'ukuri bateramo drone zabo. Mu by'ukuri ukabona ko ibintu bikomeje kugenda bikara. Ariko ndakubwira ngo Kivu y'Amajyepfo biri kumvikana ko M23 imaze kuba yahakontorora neza cyane. Mu bice bya Uvira mu by'ukuri nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa uduce dutandukanye, nkuko bikomeje kugenda byumvikana muri site zitandukanye za Uvira, biri kumvikana ko M23 iri kugenda ihakontorora neza cyane. Ariko rero nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa, umutwe wa twigwanaho mu gihugu cya Kongo ukomeje kugenda wongera ko mu by'ukuri wakaza urugamba, aho kandi ubona ko abacancuro bamaze kuba bacika intege ndetse kandi bakaba bamaze kumanika amaboko. Ndakubwira ko urugamba rwongeye kuba rwadogera. Ariko rero M23 mu masaha make ashize cyane irimo kuba yakishima cyane, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri umutwe w'abacancuro bari bahanganye wamaze kuba wacika intege ukamanika amaboko. Abikumvikana ko rero umaze kuba wafunga Kavumu airport. Ariko kugeza kuri aka kanya nkuko nakomeje kugenda bibagezaho, birumvikana ko operation rugamba imeze. M23 yaje kuba yaca muri humye abarwanyi b'abacancuro, mu by'ukuri iza kuba yafungura itumanaho. Kugeza kuri aka kanya birumvikana ko mu kirere cya Uvira hari kumvikana mu by'ukuri itumanaho. M23 ikomeje kugenda ikoresha internet. Bikumvikana ko mu masaha make ashize byumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bari bamaze kuba bafunga itumanaho rya M23 mu bice bya Uvira. Kugeza kuri aka kanya ariko biri kumvikana ko M23 ikomeje kugenda ibona internet cyangwa se itumanaho. Ibintu bikaba byifashe neza rero ku mirongo y'urugamba nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa. Ariko murabona ko ikibazo gisigaye ari abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu, by'umwihariko abarwanyi ba leta ya Kinshasa, nkuko bakomeje kugenda by'umwihariko boherezwa abasirikare abaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Urabona ko ibintu byongeye kuba mu by'ukuri byadogera mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ngo Bujumbura hari kumvikana mu by'ukuri isibiroko ry'imodoka rikomeje kugenda rimena abarwanyi b'abarundi, nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa ko baje gutanga umusada. Ariko ndakubwira ngo Nzibira nkuko
bikomeje kugenda bigaragazwa birumvikana ko abarwanyi b'abarundi bamaze kuba bahatera amatako, bikumvikana ko bamaze kuba bahageza drone z'abarundi mu by'ukuri zifite umuriro w'amasasu ukanganye cyane. Ndakubwira ngo M23 rimwe na rimwe iri kugenda mu by'ukuri ituza, ariko washyira amasaha make cyane mu by'ukuri mu bice bya Walikare ndetse na Nzibira, ukabona ko bikomeje kugenda byumvikana ko aba barwanyi b'abarundi bakomeje kugenda barekura amasasu ateye ubwoba cyane. Akanya kariko kose biri kumvikana ko abarwanyi b'abarundi mu by'ukuri bashobora kuza gutungura intare za Sarambwe, bakaba bazinyura muri Humye, bakaba mu by'ukuri bakinjira muri Uvira, ariko urabona ko ibintu bikiguranye cyane kugeza kuri aya masaha. Andi makuru rero ari kuvugwa nuko birimo kumvikanishwa na bwana Antoine Felix Kirombe, akaba mu by'ukuri amaze kuba yarega M23 kuba yashimuse ikirombe cy'amabuye y'agaciro, birimo kumvikana ko Asake ndetse na Nzibira ndetse ngo bamaze kuba mu by'ukuri barasa iki kirombe ndetse bakaba bamaze kuba bagishimuta. Bwana Antoine Felix Kirombe mu by'ukuri akaba amaze kuba yagaragaza ko M23 ikomeje kugenda ishimuta amabuye y'agaciro. Ndakubwira ngo mu by'ukuri urugamba rukomeje kugenda rudobera, ariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa abarwanyi b'abacancuro mu by'ukuri barejwe na leta Kinshasa, bakaba bamaze kuba mu by'ukuri bamanika amaboko, bikanumvikana ko ku mirongo y'urugamba M23 yakomeje kugenda igaragaza ko mu by'ukuri kugera nimugoroba ishobora kuba irimo gukontora ibice byose bitandukanye mu neza. Ariko rero ndakubwira ngo bishobora kuza kugurana, kuko nuza kureba abarundi bakomeje kugenda mu by'ukuri batanga umusada ku ngabo za leta ya Kinshasa kugeza kuri aka kanya, ukabona ko ibintu bishobora kuba mu by'ukuri byadogera akanya akariko kose. Ariko rero ndakubwira ngo M23 ikaba yamaze kuba mu by'ukuri yavuga ko igiye kuba yakitegura urugamba rwo kurwana mu by'ukuri na FDLR, nubwo mu by'ukuri ikomeje kugenda igaragaza ko yamanitse amaboko, ariko mu kanya kariko kose ukabona ikomeje kugenda yisubira. Ariko M23 ikaba yamaze kuba yategura drone z'intambara ndetse n'imodoka. Ndagira ngo mu by'ukuri muri Uvira hari gutegurwa operation y'urugamba ishobora kuba mu by'ukuri iza no kuba yategura intsinzi ndetse no kuba bafata Uvira. Ariko kugeza kuri aka kanya abarwanyi batwirwanaho muri M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa bamaze kuba bategura kumanika amaboko ndetse kandi bagasubira inyuma. Ndakubwira ko mu by'ukuri abarwanyi b'abacancuro bajwe na leta Kinshasa kugeza kuri aka kanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda byumvikana, abacancuro bamaze kuba bata intwaro ndetse kandi bagaragaza ko bamanitse amaboko. Ayandi makuru mu by'ukuri ari kuvuga nuko byakomeje kugenda bigaragazwa M23 mu masaha make ashize imaze kuba yatangaza ko yamaze kuba yafata iminara ya Walikare ndetse kandi ikaba imaze gusubizaho itumanaho, bikumvikana ko ku mirongo y'urugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa bwana Donald Trump akavuga ko mu by'ukuri yamaze kuba yakambura umusada wose wari uri guhabwa ingabo za leta ya Kinshasa. Bikomeje kugenda bitangazwa na bwana Antoine Felix Kirombe mu by'ukuri ku mirongo y'urugamba nk'uko bikomeje kugenda byumvikana. Bwana Antoine Felix Kirombe akaba amaze kuba yavuga ko bamaze kuba bamushimuta ikirombe cy'amabuye y'agaciro kugeza kuri kanya. Ibi byose mu by'ukuri birimo gushinjwa M23 AFC. Ndakubwira ko ku mirongo y'urugamba nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa muri Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri bikomeje kugenda bitogera mu duce dutandukanye twa Nzibira nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa n'abarwanyi ba Wazalendo, baravuga ko bagiye kuba bategura operation y'urugamba. Ariko rero munyeme mu by'ukuri twinjirane muri Kavumu y'Amajyepfo nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, yari igitero gikomeye cyane ndetse kandi cyagabwe na M23. Bikumvikana ko iki gitero cyari kigamije ko mu by'ukuri cyasubizaho itumanaho kugeza ko kanya nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. M23 AFC ikaba yamaze kuba yasubizaho itumanaho. Birumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bamaze kuba bamanika amaboko, bakaba bari kweregeza mu by'ukuri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugenda byumvikana, amakuru avugwa nuko M23 bishobora kuba mu by'ukuri biri kuvuga ko ishobora kuba iri gukontorora agace ka Uvira ndetse Nzibira na Kiku. Urabona ko mu by'ukuri Walikare iminara yamaze kuba yasubirwaho kugeza kuri uyu munsi. Nguko rero uko update z'urugamba zifashe kugeza kuri aya masaha.